ole masain thlir tu te chibe ka buk le vek chuwa tu tuma chuan hei tun laia lar tak mai zorom pumpui lo mek tu ania icon nei mek ania khamia khan ni zan lampanga pok khan kan video han karon da khania ka dor react khania a top 50 result kha ni zana khan pon chhuwa ani chon khami result chungchanga khan hei mi then khatin soi neu an nga chhovio mai ania a tling nge tura kan lo ringa khami kha matinge a tlin mi lo ai thiam lo po an tlingna sa sia tiang chi te kha Facebook le a WhatsApp ti te YouTube la ba thleng khan atam chur ani chuan khatiang thu thang le enge sawiselna kara khan an Miss Rosy kha ron tawngchhuak le pop moi ania thil ni dan dik tak IG story la te po kharin aron soi chhuak ani chu apoi mo khop maya heti anga enge pon lampang mi puiten akan lo soi vak kara khan just te hi an lo van ha em ti te po kha hemi Rosy na aron soi chu atang khan a thil kha alang chiang vek ti lo thei ani lo ania natiran mi zo idol te icon te po hei kum dang te pon an lo thlang fo to ani khatinga khan tling nge tura kan lo rin ni si amaro chu judge te na uluk taka hanan te kuala tling lawang chi te po khatam taka dom thin ani chu tun tuma po hian hei kan rin deuh amaro chu tling lawang chi te anom le thlu ania kha just te va dem vak te rin tlak lo e mai tiang ang tling tur chiang sa lu tuka ania heting pon tling lo ri chuan icon te po hi thlang to lo sela ni mai lom hanti bol lang chi te po khatam taka no mani chu just te hi azong ava mo pu le va soi chhiat na man kha athat lo wangin tu tuma po hin video ka ro ti chuak vele dor ania khami kan video ma sa kha chu karon ri eka ti khan atling te alom puina te khating te kha kan ron da ania amor chu tu tuma chuan hei tuna kan hu te po hi daisy lo rin kimi khania phulen khuwa khani hengte po hi betam tak chun nga tinge atlin lo aya zai thiam lo tlingan tam ro pui sia ti te po kha thom kha tam chur ani chu Rosy ina aron soi chuana aron tong chuana hi kan share zuyang kumin chu an zai thiam hlom em a tling thel te po kha thiam tak vek an ni an ui om em vek ani ke ni deuh hian kan ui ma se an mani aya zai thadeu lek anom chuan tha em ma se an tlak angai ta sia ni jan so zo nuwa khan kan thu khom le te a zan lai thingrakin hun kan manga life an zai uluk taka kan ngai thlak nuwa an zai video ngun takin voina kan enin kan ngai thale thlap ani tuma du sak big nei kan du lawa fair takin kan kalpui thlat don ani kan chung te po ni se YouTuber mel hriat an nei that awanga adari ekna sat tak po ni se chuan a chan chuang lo competition kal chho zela mi pui vote a om chhawng em ka hrelawa atla te po lo du sak zui zel turin kalo ngin sak le a tling te po indu sak theina lo du sak hlom ro kan thei top tak meu kan chhuwa vek ani ti kha min hriat sak vek don nia khonga in next round atling te thazo ka in buat sei vek turin du sak na kan hlan veke round masa a in ti siak na asang zual sau sia ti in Miss Rosy kharon tong chok ani hi ni zan lampanga aron soina khania khami top 50 result an buat sei an puan chuan huwa khan ti hen aron soi khania IG story lampanga khan hei hi mi tam tak chuan hel view mai thei ni a chan chu ting hen ron soi ma se adin tong khalna mai ni khating anga zai thiam kan ti te pang zol pa kan ti te po kha enge atlin lo chan aya thiam lo fe an tling le tho box sia kan hu ve kalom ti to khatam tak an la om renga nia amaro chu helaya ron muang hian YouTuber then khatena kan react tam tak enge kan ti lar chuai ang chi kha just tena an te na chuan an lo thaber chuang lawani chu just te hian ke ni mi pui mo anol pui ai hian te phung sang kha an mang uluk zo ka ni ti te kha kan hriat a poi mo re chon helaya Rosy ron seng do hian enge thei top kha chu kan chhuwa ve ni kan phak to ka min hriat sak ram ro khongai takin aron ti hi apoi mo hle maya atina just tur hian ani taka chuan kalo tangang tia an madi le mari khatsak et na traga va it be kha an ni mi lawani ti te pokan hre da pai ma ne antina bawruak asang telanga competition level kha asang telanga mi puinol pui khan an sawiselna sadona ni ti shereng chung khan minan ngen na awang khan an tang thin ani
chu youth icon a chau ani lawa mizo idol ade po lo ni to ni antina a chak zok wange mo enge ma ni thra in ti tok na atanga kalo jacha kalo omange tun tum chu vati yang kha an ni lawani ti te po kha kan hre ta poimo a chuan top 50 atang khan top 10 aron tawngchhuak le don ani hela ya hi chuan sawiselna emo khathing mi pui rumors kan tiang chi tam tak te po kha apun bel ngei po kha arin thai ani a chan chu top 50 ya po khan tuna top 50 result kan han ngai thak wang atang khan top 10 an la ngal thot ani chonin mi tam takin anti mama alom an rek chhum te mama alom top 20 te anti til lo sila ti tok te po kha tuna po hian anom hal tran ania chu tiang khop chuan me puin tun trum youth icon hi an lo hlut tak zet ani chuan ni china kan soyang khan tling tura kan rin top 50 a tling ta si lawang chi te hei tuna an mani an thala kan hmu te po hi an ni an mani nge po khan tling tura kha chuan ani ngain arin om hrim ani just ten an comment dana thleng po khan han en le tila an mani contestant te po hian enga tling nge tura khan a then hi chu an lawin ngai ve do ani ti kha chu chiang rangani amaro chu kan soi to ang khan khami mi puinol puina anga tinge chu ti khati kan lo ti puat phena khan rilru kha just te hian in an lo seng tak setani ti khan china a story karon chia chu atang po khan a chiang hle ni a chu wangin hemi nge a pon atanga a chunga du lawa a pon atanga lo soisel vak ang chi te just te vadem vak ang chi kan la ching te po hi kanin en fia te po ya hun hle ni ani na taka chon tuna po khan Facebook ate hemi Instagram lama po han en kual ma ula viral mo khating ang soisel na ang chi khatam tak kha ala umani chu just te va soisel vak te youth icon soisel chiam ai chuan just zingami nge uro zina story aron soyang khan thei top kan chu kan ti dik lo le kan tlin to lo na te mi lo hrethiami mi lo ngai dam hram te u aron ti lom na khan riru kan siam that mai kha apoi mo zo kan ti kha karon soile hram do ne chon tuna kan mula hi hei Mizoram khote ber anti khani ati hen in pakhat chau hi omane hei hi khuwa po tling hleinem in pakhat om ve mai ni hi ti tok te pakhat omani amaro chu adang dai view maya heti anga khote ber ti taka in pakhat chi han om tak mai chu enge amak rum zo ko lo a hlo om don hle mai anti tok te pakhan tamani poni se enge a chan chin te reng ti te po kan share zui ve hrimang Mizoram khote ber in pakhat chi omna vuak mual khuwa ron ti ne vuak mual hi lunglei district a om nei in tun ma deuh chuan in somli borvel te han cheng thin rambuai khan lungsena soi khomin kumsa ha chakwa somsari palia an khuwa hin an let le a ama ero chu har sana sang awangin kumsa ha chakwa somret pariat khan anol puin khuwa hi an chhuwa sanani anol puin an chhuwa san nuwa po chung ko tlem te cheng zuin kumsa ni pasari mau tam lai vel po khan chung ko riat an la omani ama ero chu tulai khovel changtang zela motor kongin apolo kol pethain a thlen phak lo na muna khosak chu har sat zual tak ema wangin a om chhun te po hian an chhuwa san le a kumsa ni som pasari atang khan tuna la om chhun chung ko khat te hian an lua zui ta ani thuam pui putlunga si le zol pui lam atangin ke in tlo po theini ma se kong ombu mal to lowa chho zong in gon waya alo bera kilometer level kalangai ne aram alango thale a atlang asan ba ka thli atama bawrok athiang nuam hle bok a khodai loka hian Mizoram ngiau thing lian ber nia an chhal chu in la chungdung takin ading lur mai ne ron ti nia vuak mual khuwa he kan hmuangin lunglei district a omani tu ma chon in somli vel alo over thina ne amara choram buaite tram te an tlak ta ka khan ti hian an chhuwa san zela atopa chon he tura chon in pakhat chia ding to ne hei hi adang dai ve hrimshima heti anga Mizoram khote ber ni na anan hau ve mau mai ani a hei hi kan lo ra she lo ta kin karon da tel ve hrim do ni a tlo du tan chon hei kan hmuangin kilometer level kha kia kala chho zonga ramwa hnuaya khan kalangai ni ti kha aron soitela ni a fit vak lo tan chonin kalviau chi kha chu ani do lo ani ti kha lang ranga ne